uMjolisi mfowethu, uMjolisi sizokhe eshaya ingoma nenkosi phakathi sikubingelele sikwamukele. ngiyabingelela kahle kakhulu mfowethu, obingelela uMjolisi umfana omncane i2K phansi emzumbe kwandele enkulu isigodi. Mana mina ngibuye ngikhohlwe mina. Yena uMjolisi lona ozolobola. Kunjalo mfowethu, i2K eLilobolile. Cha siyathokoza kakhulu mfowethu. Ukhona namhlanje uzokwenzani la? Mfowethu sizoseka abafowethu njengoba usushilo abathathu, iBhove elincane, uNjoko, uLimithi. Bazoletha umsebenzi wabo ebantwini namhlanje la workshop kahle kahle bazolontsha ama-album abo namhlanje. So thina sizenje ngokubeseka mfowethu, sizodlalela abantu ingoma kuzojabulwa nje. Mawukhuluma ngomjolisi mfowethu uzethule ukuthi umuntu ongakwazi ulungele thina sikwaziyo kodwa umuntu ongakwazi obukayo njengamanje ekhaya ukhuluma ngobani? Ukhuluma mfowethu ngomfana odume ngengoma ubaba kaEnzo. Uma uthiwa nje ubaba kaEnzo kusuke kukhulunywa ngomjolisi lapho. Uyena mfana ekhulunywa ngayo lapho abaningi ke bangazi ngokuthi isilo sama2K. So yeah, uMjolisi lo manje uzwa lawo matem lo isona isilo lesi i2K. Mfowethu ugcina ukhipha ngevike angithi ngeviki noma ngenyanga kodwa ukhiphile kulonyaka. Yeah bhuti ngike ngakhipha iEP ngiyongena pho njengamanje yazi. Yeah. Ngikhiphe iEP ngoApril ebethi indaba kabani. So njengamanje ngisemsebenzini ogcwele wefull album. Siyathokoza kakhulu mfowethu uba khona wakho lapha sizothola ithuba ngelinye ilanga sihlale nje sikhulume nawe ngqo. Wena kodwa nje mfowethu namhlanje nje obusazongena estage bathimisana abantu. Hayi ake belalele mfowethu kodwa ingoma yona ikhona. Njalo wethu asibalelise sibonga. Ngiyathokoza kakhulu Black Life. Siyathokoza number 1.